O te whaatalo whātu I lau whaafonga anga I nei tae au mā lole soifua manuia, alo mai o talafo ala Radio Samoa. Whaaluaina le tele o tupe to e wavetala mai I tua I Kiwi Saver, a o whainga tae le tau ngata o le soifuanga. O early withdrawals mai whaaputu ngā tupe o le Kiwi Saver nei o lo mo o mi aile whaamaunia e le o lo o talo sanga. O lo o iai sa tūlanga whainga tā tele I mea tau tupe. Ma o le reporti wasau, o le whaatusa tusanga lea o le tausanga tāluai, ma le tausanga le nei. O ke topo le lua afe luasfun ma le lua. Na whaatalo sanga I le afe lima se lau fitu se fulu tangata e wawetala mai tua se vaenga o Kiwi Saver. Ai o maia o ke topo le tausanga le nei. Walu I lunga I le lua afe valu se lau. Ma I tupe na whaamatu mai talo sanga na tali o le lua afe luasfun ma le lua. E se fulu tesi tolu miliona. Ai o mai le lua afe lua tolu. Wa luasfun ma le tasi tesi 5 miliona. Whaamaumaunga le IRD o tangata o Kilani, Canterbury, Waikato, Wellington ma Bay of Plenty, lea whaatalo sanga. Whai mai ai le Retirement Commission, wai lo aile to atele e le o mawhai o na whaiani savings, po o tupe whaaputu a wātaimi e li tae ai, ma o se popolinga tele. Ave whaamalosi e leo leo ma o leo mo lia le tangata whai ngā luenga I le soifua maloloina o no o tuua inga. Na ia whao ngā se seina, matoe whaalawi loa whaamaumaunga o tui o le koviti. Limas whamaleono tau sanga le matua o le tamae tūla I le soi luma o le whaamisinonga whaetu malo I Wellingtone. Ona olona whao ngā ina o whaamaumaunga I se awala whaasoli tūla fono. Whaamauninga mai le pulesili o le Health New Zealand Margie Apa na nafi na ia whaeloa ai. O lo otoe ngā lulue vavele matanga luenga e sue. Le whao ngā se tasi o la lātou lava au whai ngā luenga o whaamaumaunga. O lo tua ia fo o leana whaalawa I tele le ua mō lia whaamatalanga pepelo whaatatau e le tui o le koviti. Ma ua whaamaunia mai ai fo le pulesili o tau mawhainga lea a le ua mō lia. E le titi whaamaumaunga na to e sea mai e lea tama mai masini ko me piuta le matanga luenga ma e whaapea. O leana ia to e whaasoa I lunga o se tasi o penga tawha ilangi. E sau mai atu no I fafo. E lo manino ato mai po o a whaamaumaunga waliki I tua pau o lea. O lo o whaawau so e suenga ale soifua maloloina ma o lea foi, wa iai male matanga luenga o le vai fafo, o fiso le Privacy Commissioner, o le ofiso leo whaapeai, ma le National Cyber Security Center, e le o toe tā ua le ua mōlia o se tangatanga lue le soifua maloloina, ma o lo o whaawau pea so e suenga. Wa polo misi le silia ma le toa se laua tunu una awai I tala noa ngā malo au whaatasi, o le awha o popo tau mawhainga I pui ma iaia a fianga lololangi le global warming, pe tae o New Zealand, e le iai sana whaai unga mautu. O atunu una I silia ma le tasi se lawe au fiei Ausitalia, o Amerika, Korea I Saute, Peritania ma le toa tele I le atu Europa wa mali lie, I le swinga wa whaelo mai. O se swinga tele wa whai mai atunu une o le a tele I na whaalangolango renewable energy ai le o whainga, o lo o whaaleanga ina I nei le se o si o manga. O lo fesiling ye nisi, pe ai se awa tuwa iai o na ioe ma New Zealand pe ta ai mai le whainga malo o lo o talia se I tala noa mua I totonu le kāpeneta. O lo o whaawa peo na maua le to o tele o whaala potopotonga I totonu New Zealand I meli tau whaamatau. O whale mai ma e ka le sia le a fo iwa toe mawaina I si imeli, tai tutu salava ma imeli na whai aiso e soenga, I le whaai unga le masina whaato a o matu. E o mai ana nafi o lo ngalo loe pea leo eso e soe, po o ai a o fea fo I lea sau mai ai imeli tau whaamatau nei. O lo o whautuaina pea e le tatau ana manatu ma mai imeli nei, e ui e le I ai nisi na a fia ai, o na o le salala wai itua o whainga tau whaamatau. Matala muli, ua mōlia le whasi o te tangata le tina whaasfulu tau sanga o Aukilani, le ua maliwa le tamai le whaai unga le vaiaso. O le awaula le asa toa nai, le anatu ai le tina mai Mount Wellington e tali o na mōlianga. Mai leo, la tau te le o sa ilia, se isi tangata ese na mata upule nei. O le whaeunga fo e le vaiaso na whaawa waiso e so e ngā leo I le Farley Linton Road, ma o lo o whaawa pea I le teimi nei. O le ua maliu na mawai e leo lo na tino I le awa ulu le aso whareile, ma o le a fo isa iai le ua mōlia I le Farley, I le taimi na asi ai e leo. O Talanala Radio Samoa, Manuel Taiao.